Mana wena umuntu wasezimo wasumthatha manje. Hayibo phela lo mfana ngathola nje lo mfana loya. Konje kwakubani lo mfana isibongo sakhe? Ubani konje lo mfana isibongo sakhe? Sengikhohle nanesibongo sakhe. Bengasodube. Hayi kunona uNdlovu ezimi. Angasi uNdlovu. Kwakungayena uNdlovu. Isibongo esidumile nje eZimbabwe kwakubani? Bekusibanda, usibanda. Bekusibanda. Lo mfana nakhona phela mina kwangena umngani wami umuntu engangimazi. Kwakubani? Kwakumalume wakhe uJoshua Nkomo. Akasekho na usaba senkosini. Kwakuwo. Sengathi umoya wakhe ngalala ngokuthula. Hayi angigcine ngithola lo mfana la ngitholele emafonini ayichazeke athi umshana kaJoshua Nkomo manje uhlala la eKempton Park. Manje nebandla kade ehlanganisela imqoshile ngokusephelele umsebenzi ucela ngimzamele okuyitoho la ngingakhona. Hayi ngithi mina hayi kulungile akeze. Ngase ngimkhulumele kunenye imotuary la ngasePretoria West moqhuma ngaseKwaga. Ngimkhulumele khona ke ngaleso sikhathi mina bengihlalapi bengihlala la eAtteridgeville. Kunenye indawo kuthiwa kusemshongo. Ngiyeza ukuthi ngithini? Emkhukhwini emshongo. Hayi ngimkhulumele ke nangampela lo mfana ufika kuyisonto umsonto uzovuka emsebenzini. Ngoba ngangizovuka ekseni kakhulu. Ngimshiyele imali u30 ngithi ayinsizwa yakhe uzogibela la. Hayi abonge. Avuka emsebenzini mangibuya ngabuya wayesebuyile kwaze kwasho yena kuqala futhi wathi hayi webhodi udlale ngemali ngithi usho ukuthini athi awu kanti indawo eseduze kanjena phela kuyahambeka cabanga kusho ukusuka eAtteridgeville uyemsho ukuthi kuyahambeka ngeenyawo abantu basezimu ukuthanda ukuhamba ngeenyawo athi hayi webhodi nje kusasa ungayikhathazi ngemali ngizohamba ngeenyawo hayi kungabi nankinga ke sihlale nje futhi naye kube kuhle laphela isonto lokuqala laphela nelesibili indaba izokonakala nini izokonakala esontweni lesithathu angizwa ukuthi ngithini ila ngizofica inkukhu eyayisingilindile isiqhuthiwe futhi wawubona nje ukuthi le inkukhu ekade izalela wawubona ukunona kwayo bheka ngoba wayeseyikhiphile nezinto zangaphakathi la wayesekukhiphile okuyizingingila namathumbu kube khona nokwamaqanjana ayekhiphele kuyo bela inkukhu le angizwa ukuthi ngithini manje le nkukhu ayisiphekiwe ayiphekiwe inkukhu izophekwa kanjani ngoba ngase ngimvalile ukupheka ngathi ngaphinda pheke hawu wasewenze njani sizomvala ukupheka ngamvala ukupheka wayeyinhlobo leyinuku kangangokuba mawukuthi umuntu oqaphelisisa wawungagcina ungakudlanga ukudla ngangizwa ukuthi ngithini wake wathi ngelinye ilanga sihlele ngathi ayindoda upheka wasukuma kusho ukuthi kwakukhona irice elincane lasebhodweni nokuyishebane esincane ngikhumbula kahle futhi kwakuyithini lenhlanzi fish hayi noma ngingasakhumbuli ukuthi kwakuyilakhi stayini phela ziningi inhlobo zika fish naso athathe lokudla lokho akuthelela irice athelela eshebeni kade kuphekwa bani lokho kudla lapho kubaluleke ngani ukuthi kwakuphekwa bani ukudla hawu hayi ayiqhubeka indaba noma ufuna umpheki ngiyaxolisa cengwane ashubhuye adle ngase isandla adle wathi mayeqeda lapho umuntu wakhona wageza izandla wayesethatha impaduko wasula izandla wayeseyithatha impaduko usula ngawo umlomo ngizwa ukuthi ngithini umnuko nje kanikini ikhanda kambheka wabuya wabeka amabhodi wabuya wazohlala lembhedeni ngoba besithanda ukudlala amakhadi sadlala amakhadi ngaleso sikhathi usekuphekile ukudla lapha ebhodweni ngikhumbula kahle wayepheke uphuthu kube inyama yangaphakathi ngangikweleta inyama yangaphakathi unkomo kunenye insizwa lapha neyithengisa inyama yangaphakathi unkomo iyabila ke lapha inyama yangaphakathi emveni kwesikhathi kwaze kwasukuma yena futhi wathi hayi webhuda ake ngicheck ukuthi sekuyalunga yini sengilambile mina wasukuma wabheka okuyispoon lapha nezitsheni wathatha ispoon lesi wathi qala wangibheka wabona ngathi angimbhekile kanti ngimbhekile wathatha ispoon lesi wasula la ngeskipa wasula ngeskipa hawu waguvuza ngaso la ebhodweni wakhipha okuyiqatha ngisola ukuthi yayingakavuthwa kahle inyama ngoba wathi uyayiluma yale phela inyama ngaphakathi iqinile aqinile wayiluma kwasho yena futhi ngezwe ngaye hayi webhodi hayi ayikalungi wathatha lona leli qatha leli walibuyisela ebhodweni ayi kwakufanele cingwane umvalo ukupheka ngizwa ukuthi ngithini
ngasukuma ngama ngeenyawo ngamusho ngengaka inhlamba ngathi uyekuthi kanyoko ngathi lalela ke kuthi kanyoko waphinda uphekela endlini amabhodwe lawo senkwawakho ngiyakupha phi ngizothenga amanye amabhodwe uzongibuyisela imali yami lawa sekwawakho ngiyakupha ngathi imfaduko lo busula ngayo umlomo ngiyakupha nakuwena ukuthi uzogeza ngayo ngoba lo ngazalwa mina ngiyazi imfaduko esula umlomo ngathi gcina ngaphinda uphekela endlini ngizwe ukuthi ngithini ingakho ngiyifica lenkukhu ingaphekiwe futhi mangifika ngaleso sikhathi nama ngisabuza ukuthi inkukhu uyithathephi ngoba sasingaholile ngijabulele lokho bheka ngoba nenyama sase sinesikhathi sayigcina bheka ngangiphethe igaxe imbili katamatisi kube sodwa sikaanyanisi bese kuba yentathu zamazambane ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa. Hawu mangithi bheka sasipheka ngesitofu sika paraffin athi webhodi sengubasile nomlilo eminyango inkukhu ngibona ukuthi asiyipheke eminyango khona izoshusha uvutho hayi ngivumele phezulu hayi ngithatha amabhodwe lawo ngwayakazi ngoba ngangamithembi ngibeke ilokhuzana ophuthula estofini ngithatha inkukhu nebala ngiyoyibeka phi eminyango emlilweni futhi nakhona ngayipheka isintu ngoba ngibange ngisayiqoba ngavele ngayifaka ebhodweni ngafaka amanzi ngafaka usawoti ngayiyeka lapha nibila akubanga futhi isikhathi esingakanani iyayi sivuthiwe hayi sadla ngakhala ngokukhathala ngasheshe ngalala ngalelo langa ngizwe ukuthi ngithini indaba izokonakala nini izokonakala phakathi kwamabili akasakhali kanje umfana wayebusuka sukume ayele yale abanzadla athi uyaphuma eminyango umnyanga akasawuboni ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa kahle. Ngake emqondweni wami ngaye ngathi usiyahlanya lo mfana uthi akabulalanga umuntu uthi webhuti abuya azovika ngami webhuti awuyiboni wena lento embaleki angiyiboni izinto ezimbalekisayo ngithi kwaze kwasa eminyango ekhala uze wathula la ngo4 kwathi ekseni before ngihamba ngamvusa ngoba weseqala ukuzumeka ngathi wendoda bekwenze njani wathi hayi ubebona izinto la manje lezi zinto ziyamshaya zembuza ukuthi uyithatheleni mazi imshaya izinto zigcine seyifuna ukulala naye ngithi mina athi yena athi ndile akhomba athi ungabona ukuthi zingidephula zangenzani ngiqale ke ngithuke ke lento manje ngiyithatha serious bese umqondo wami ubuya ngithi mina mana inkukhu ngicathi mhlawumbe untshontshe inkukhu ngithi mina le nkukhu le uyithathephi athi yena hayi angithi uyihamba ngeenyawo mesuka emsebenzini inqamlala esigangeni athi inkukhu uyithola esigangeni hawu athi hayi ngibona inkukhu nje ngayijaha ngayibamba ngabuya nayo ngayeza ngayinquma la endlini hawu lezi inkukhu lezi kukhishwa ngazilwane uthatha inkukhu lezi ezilahlwe esigangeni zokukhipha ilwane wazoyipheka la endlini hawu ngizwe ukuthi ngithini into engayihlanza lapho ngaphuza amanzi ngithi ngiyahlanza bheka kuyadlala ngeke udle into ngayizola ukuthi uzoyihlanza ngakusasa kwase kuwukwenza nje ziqhubeke ke zimhluphe lezi ilwane nama ngisalali la endlini zase zimhlangabeza ngisho endleleni bebuye emsebenzini ngizwe ukuthi ngithini uthi wawungazi uhleke lezi yazinto mase zenzeka mayasexoxela uthi wazazi ke zithi mazimhlangabeza le endleleni zihambe zimculela zithi wesibanda sokudlwengula ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa kahle. futhi naye wengasali ngoba zayifika nje nokudla mase kufike naye wawubona ngingqa amabhodo kwenzekeni mangabe uthi uyadla uzobona ngeplate lithi mbonqo phansi emveni kwesikhathi uyozwa ngayo indoda iqiquma zimnukubeze ngokocansi zihambe mase idelile ngizwe ukuthi ngithini igcine nami lento isingiphatha kabi ngoba phela umfana wayelethwe yimi la ngibona ukuthi mhlawumbe umfana ugcina ezashone ngahambe ngiye kwinenye insizwa kwakobani kwakuubhengu owayebolekisa ngemali ngiye kubhengu ngifike ngiboleke u300 ozalayo anginikeze ngithatha imali nginele umfana ngithi hayi ake uye ekhaya nina ngoba eZimbabwe amakhambi nayo isintu niyawazi mhlawumbe ngalithola usizo ayabonga athi nami webhuti bese ngilinda ukuthi ngihole ngihambe ngizwe ukuthi ngithini Kuzwa.
ahambeke nangampela umfana ebusuku bakhona ngilala uyangizwa ukuthi ngithini zaseyfikile lezi la ngaqala khona ke mina ukuyibona lezi zinto zaseyfikile lezi zinto ngikhumbula kahle ngangade ngidla ngabona ngeplate lindiza liyoshaya lapha kuthayela uyangizwa ukuthi ngithini zazisho lezi zinto lezi zathupha umfazi wethu umshonise umfazi wethu sifuna wona le nto zifuna mina ke manje uyangizwa ukuthi ngithini ngathi ngithi ngisamangele yayisha impama leyo kwasha impama ngathi ngithi kwasha impama ngabona ukuthi uma ngeke ngayithambisa la zizongijwayela kabi lezi ilwane ngalwa ke manje ngalwa lokugcina usuyayibona manje ngiyibona kodwa ngangishaya umoya uyabona ekseni umkhukhu lo wami wawumbobombobo ngoba ngase ngithathe nomkhonto ngithi ngigwaza lezi zinto kanti sengigwaza umkhukhu wami angithi kwakuthela lo thambile uyangizwa ukuthini ngalwa kwaze kwasemnyango ngangibiza abakithi abangasekho ngibiza abasekhaya koma ngangibiza oshaka nosengane nosenza ngakhona nodingane ngibiza wonke amaqhawe ngibiza obhambatha bakwaZonke ngibiza odingiswa kwabakamthetho uyangizwa ukuthi ngithini ngiyobiza ozwide kwabakanqumalo ngibiza omzili kwazi kwabakhumalo ngibiza wonke amaqhawe asalala uyangizwa ukuthi ngithini ngangibiza ngisushembe uyangizwa ukuthi ngithini ngalwa nalezi zinto kwaze kwasemnyango owafika endlini wawungabona kwakubusantu sanda yikho into eyayingafile endlini uyangizwa ukuthi ngithini ayikho into eyayingafile endlini kwakuchitheke kudla kwachithani kubusantu ngishiya impahla zayigcwele indlu yonke ngaleso sikhathi bengithandana nenye intombazane yompedi kwakubani kwakuhumutso athi uhumutso kukhona ubaba wase ZCC azongibizela yena uyangizwa ukuthi ngithini afike ke nangampela lo baba lo wase ZCC wayefake zona lezi igqoke ngathi zamaphoyisa zase ZCC akahlalanga ngithi akaliqedanga iawe ngenile ngathi ngibona isigqoko sasesindiza emoyeni kwaqhuma impama lapho waphuma wabaleka ayisafike ebusuku phela mana sebenze zikhona sayifika nasemshuli zacasulwa uye mayefika uyangizwa ukuthi ngithini hayi ngihlale lapho ngithi konke ngizokwenza njani ke manje kuze kwasiza bani kunenye insizwa kwakushaka wasengome athi yena hayi kukhona omunye ubaba amaziyo uhlala ngala ethembisa kwakuwakaZondi Sibongo athi hayi kuthi uyilwana akayibheki ngithi mina athi yena hayi afike ke nangampela lo baba lofika usehamba naye lo baba lofika ngikhathi ngikwako 7 ebusuku hayi afike ke lo baba lo futhi wawubona ukuthi isiyoni lesi sinamandla ngempela ngoba ngisho ebusweni wayengabheke kwayemumbi nje ewuhluthuko wathi mayeqhamuka egqoke umjiva omhlophe kodwa ubonayo ukuthi awusacacile kahle usuthanda ukulahla umbala ngizwe ukuthi ngithini kuzwa ila uyibophele ngentambo ewumvungquluzo ngake yakhiwe ngewuli intambo embalabala hayi intambo zaziyo lezi abaprofeti intambo wake wathi mayefika ngathi mangithi ngiyavula umnyango wathi ngasasondela wake wawuzungeza umkhukhu wawuzungeza ethandaza wake wawuzungeza wasetha uvule ngawuvula ngathi ngiyangena wathi ungangeni wangena wathandaza kwaze kwabuya ithemba nami ngendlela ayithandaza ngayo uyangizwa ukuthi ngithini wabuya wavula esikhwameni wakhipha kwamanzana wathela wabuya wathela mina wathandaza wathi hayi namhlanje ngizoke ngibona wathi namhlanje kuhlangene inyakatho neningizimu ngizwe ukuthi ngithini wathi namhlanje kuhlangene ingweni ugunyama wathi ngifuna ukubona ukuthi lezi ilwane izobuya yini wathi ngiyakubhejela namhlanje wathi uma ingabuya ngiyabiyeka ubholofiti lokho ngishiya phansi amajazi lawa ngizwe ukuthi ngithini labuya ke nakumina ithemba ngase ngibongile kwashaya u9 bashaya u10 kwashaya u11 uthema ziya la ku12 ngithi kwakho mhlawumbe kwaku5 mangaphosisi akahambanga naye wayelinde lezi ilwane akahambile phela kufanele ahlale kuze kuse khona sizoprove ukuthi ngempela seyihambile lezi ilwane kwaze kwabuza yena wathi awunalo nitila ungenzela itiye hayi ikhadi zabo ngabaprofeti ngetiye ngo12 ngithi mina hayi likhona kodwa ke into engingaze ngingabi nayo ubisi athi yena hayi kulungile ngimenzela itiye wayesaliphuze kabili nje itiye waphakamisa amehlo wabuka lapha etsheni wathi unakho amaqebele engwane wabuye wayikhuza yena futhi wathi hayi kodwa ngabe ngidlala ngawe umuntu wabantu ngiyabona uxakekile hayi ngithule
Inkomishi le angazange ukuthi yasuka nini esandleni ngabona ngenkomishi ndiza iyoshala lapha kuthayele emkhukhwini wathi ethi uyasukuma zamhlaba ngempama wathi ethi uhlala phansi zamphinda ngenye impama wasukuma wathi hayi ngeke emcuno kanti yini le ngibizele yona wathi ethi uyasukuma zamdabula ijazi uyangizwa ukuthi ngithini kwakushubile ngamuzwe esekhalisa kwembuzo beyinquma waye zahlala phe kwakhe kwaqhuma impama zamshaya lapha izilwane ijazi lela efike nalo nentambo yakhe lezi zaseyoni washiya khona lapho ngoba akatshelwanga umuntu umnyango ukuthi ungakuphi waphuma wabaleka ngasala ngedwa ngicabanga ukuthi zamlandela ngoba emva kwesikhathi ngazizwa seyibuya futhi lezi zilwane zathi ungahamba usilethele ufafabulani la uyangizwa ukuthi ngithini ziqhubekile ke lezi zilwane ihlupha ke ngize ngasizo ubani kunenye insizwa kwawala insizwa kwakusabela isibongo sayo besebenza nayo khona lapha Tradeville athi kunomunye ubaba wase Vryheid wakasithole nawe sase sikunukubeza noCingwane kubaluleke ngani lo mbuzo loyo hawu Cingwane ayiqhubeka ngizoye ukuxoxa mina uzongibuza imibuzo engasile qhubeka futhi ungamnaki lo uyabheda qhubeka ziqhubekile ke lezi zilwane kwaze kwaba ke kufika ke usitholeke lo kwakubani umsongo wensimbi hayi wekathiwa ulaye wese Ivory ayifike nangempela lensizwa le hayi wathi mayifika ndi futhi wengandile ngomlomo wathi ndiyena kuzofanele ngimtholela amaqhuda amabili abomvu wayesethi asambe ke sesigangeni mase ngitholile the masifika lapha esigangeni hayi wenza izinto akwenza wakhuluma wayesethi uzongicaba ke manje wayethi mengicaba ekhipha igazi la kumina bese likhe ngemali acabe lezi inkukhu leli gazi laligcobe enkukhwini wathi uyabona ke lezi zilwane zizophuma ngendlela ezangena ngayo le nkukhu enithina yatholakala esigangeni kwakulahlwe ngayo izilwane ngoba izilwane masilahla kufuna silwahle entweni ephilayo ngiyabona ngizwe ukuthi ngithini asikuzwa lo mfana othi wafika nale nkukhu le wathatha inkukhu kade kulahlwe kuyona izilwane wathi lalela gcina nci ngaphinda uthatha into oyithola esigangeni ngizwe ukuthi ngithini asikuzwa hayi ngithi ngizothi ngasizakala lapho ke ngoba futhi akathi akashongo nokuthi uzolinda ukuthi kuze kube sebusuku wathi ngemesho njalo wathi hayi ke kulungileke uyongithinta uma ukhona inkinga kwathi kodwa ngibona inkinga izovela ngathi hayi wathi ngithi lalela la hamba uyolala wena ungithinta uma ukhona inkinga kwathi kodwa ngibona ukuthi inkinga izovela ngize ngisizakala kanjalo ke sengisizwa uye lo msongo wensimbi ayiyasebenza